mammifère est classé en danger critique d'extinction. Aya moja aitampela sulukwana na marungi tara sochi alafa ihara yabao kana waiza zati ala no zeng fa anon miartini mangitini mam kasarute yala no le mami kwe moja aitampela sulukwana na marungi tara sochi alafa ihara yabao kana waiza zati ala no zeng fa anon miartini mangisini mam kasarute yala no le mami kwe efana ni vofi pangaribu pitya sofatko pangaribu pitya zao manangano iya matugis papitya pangamari no amya kwana kasanga yala hipai hafa fa ihara yaba chikaurwa mifangeba karatama sieba kasarute yala naula mami kwe iya matukis fa fitya vangamari no amya kwana kasanga yala hipai hafa fa ihara yaba chikaurwa mifangeba karatama sieba kasarute yala naula mami kwe efana ni vofi manangana zavatko pangaribu pitya zamno pangaribu pitya sofatko pangaribu pitya zao manangano efana ni vofi manangana zavatko pangaribu pitya zamno pangaribu pitya sofatko pangaribu pitya zao